Ingdeng trok jakas amahang getek ani ketalon. Bokajan rong sopialong ru Samson sing ingtia kumlin kangpu. Baithalang sohawar angkang raja gao malom lang kitha jok ran atum kido kita kapan kisung. Kardom ada babirta long penili junali timungpi non birtang ton pen ajrik tha. Dipu Arboretum cum Crop Center along Pai Pai ni Pai Kithom ani Ingdeng trok jakas amahang kithek ani katalona birta phirangke pen card news sa hemalong birta nang pale. Jakas chairman Khorsing Tiron pen kachibahem phupona mayalong alhisar puaman pen Gov of Tripura Tribal Welfare Minister Marve Kumar Jamatia NFNS President SGNA NFNS General Secretary Dr. Muhes Tamang NFNS Secretary S. Senjel APSU President Pramod Boro, NDFBP President Govinda Chandra Basumatari, Gov of Tripura TSIL Limited Chairman Chukla Charan Natia, KLNLF Vice Chairman Habitok Lapen, Ong Dung Karbiang Long Hemprik Aning Kehanga Song Atum Chetong Dun, Maya Long Jasemet Pet Pen Kaching Waipon Lake, Koson Kopi Ki Klem Pen Kache Song Pensi Hemprek Mate, Articles 244 Kapalong Da Prangji Mala Soputa Kachupa Luya Tumpen, Lamthe Ribdun Lapen Bidi Sore Endunsi, Non Putot Hemprek Ki Hanga Jakong Chiperang Pon Along, Alang Litum Sitami Nang Arjab Dun Popusi Maya Long Lamthe Jaidinti. Become a minority. And when we become a minority, our voice doesn't count. It is necessary, therefore, for organizations like JACAS to be created, to get together in a particular area, all the different people who are trying for the same thing, for the same benefit. And then, just like you have JACAS, you have Bodos, you have Gurkhas, you have Vidarbha, you have Tripadas, all of us must come together and raise a demand, otherwise the nation does not hear us. Please understand that the present government at the center is interested in keeping us separate. Non asal jenis asal hak kali itu, mereka jakat tentang mereka lo, asal itu matun tahan lo, experience tahan lo, kenapa tu mana itu sesuatu dulu dulu. Lepas itu pulau, lokal kapita tu ni kardialat kardiang lo, berat kacari tu. Kenapa lo macam tu ni apa? Ni ham. Sorkar kacari lo kebeli lo, orang apa pun lo kedo, orang apa ni anu. एक ऑटोनोमस स्टेट की मांग को करते आ रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात की है कि आज ये कार्बी लोग, ये कार्बी के जो जाति है, वे कोई ढंग से अलग Jasemet Pet Pen Owe Kimia Tum Mate Locha Liari Soijang Atum Chingrum Nangji Anote Jakong Tepik Ji Putak Kachupa Luhe Tum Pen Ning Jetekang. Bukajan rong sopialong Pai Pai ni Pai Kithom ani Ru Samson Sing Ingtia Kumlin Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Arideng Pen Kangpu Pona Birta Kat News sa Hemalong Pirangke Pen Birta Nang Pale. Ru Samson Sing Ingtia Kumlin Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Arideng Pen Kangpu Pon Ajay Megalong Bukajan Legislative Assembly Constituency IMLA Dr. Numor Momin, Bokajan MSC Constituency, IMSC Mate Karbiang Long Autonomous Council, Iematum Madhurya Dekal Pukon, Lun Sing Teron, Rup Sing Teron, Mongor Sing Timung, MSC Penchenglo, Pinangan Kiteke Dingatum Chetong Dun. Kidamtang Pai Pai ni Pai Hinia Ningwe West Karbiang Long Inglong Hawar Malom Arwe Kijang Kachimit Medet Ajok West Karbiang Long Penongao District Ahoy Rajagaon Ahawar Malom Langkang Ruma Birta Kat News sa Pirangke Baithalang Supen Birta Nang Pale Rajagaon Ahawar Malom Ongdung Ahem Marit Lapen Biribitung Langkang Num Ajok Pinangan Ason na Hokron Lupusin Chinidun Lapen Rajagaon Amsoy Kachileng PWD at Tawarta Langkang Num Ajok Kachileng Apan Rat Atum Sung Nanglo
lang ke the pen hemrit la pen biri bithum lang kang lum ajok rada tum kido ke tha kaphan akasik sak the tan lo putak kisung ki pho arada tum ningje কালি বুলিয়ে নহয় আজি কেবাদিন ধৰি আপোনাৰ মাজে সময় মাজনিখাৰ পৰা বৰষুণ যিটো ধাৰাসাৰে পৰে সেই ধাৰাসাৰে পৰাৰ ফলত আপোনাৰ যাতায়াতৰ বিশেষকৈ আপোনাৰ পানীৰ ব্যৱস্থাটো বহুত অসুবিধা হৈ গৈছে যেহেতু নেকি আমি অহা যোৱা কৰাত বহুত অসুবিধা হৈছে আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে আপোনাৰ ৰাস্তাত মানে কালভাৰৰ পৰিমাণটো কম আছে আৰু যেহেতু নেকি আপোনাৰ এতিয়া যিটো এটা নেশ্যনেল হাইৱে যিটো বনালে এই ৰাস্তাটো বনোৱাৰ ফলত আপোনাৰ কালভাৰৰ পৰিমাণটো বহুত কমাই দিছে কমাই দিয়াৰ ফলত আপোনাৰ পানীটো কোনোফালে যাব নোৱাৰে আৰু সেই কাৰণে আপোনাৰ আজি এই পানীৰ সৃষ্টিটো হৈছে সুবিধা মানে আমাৰ এতিয়া ধৰি লওক হবকে ধৰি লওক এখন গাড়ী যাবলৈ হ'লে আপোনাৰ বেমাৰী এটা নিবলৈ হ'লে আপোনাৰ কষ্ট হয় আৰু যিকোনো ধৰি লওক আপোনাৰ এতিয়া পেছেঞ্জাৰ সেইবিলাক যাবলৈ আপোনাৰ গাড়ী নিবলৈ কষ্ট হয় ধৰি লওক মাজতে ক'ৰবাত যদি গাঁত চাত থাকে গাড়ী সোমাই যাওঁ চান্স থাকে তেনেকৈ মানে আমাৰ বহুতখিনি অসুবিধা হৈছে মই আহোঁতে এনেকুৱা ভয়ানক গৰম এখন গাড়ী পাবলৈ নাই গাড়ীলৈ ৰওঁতে মোৰ প্ৰায় ইয়াতে 4টা বাজি গ'ল তাৰপিছত ঘৰ পালোঁগৈ ঘৰ পোৱাৰ পিছত অলপ সময় সন্ধিয়াৰ পৰা ঠিকে গ'ল 10টা 10:30টাৰ পৰা এনেকুৱা বৰষুণ পৰিছে মানে ধাৰাসাৰ অলৰেডি বৰষুণে পৰি আছে মানুহ দুনো কোনো ওলাব নোৱাৰে আৰু এতিয়া আহি আছোঁ এই কাৰ্বি আংলঙৰ জেগাত ইমান ৰাস্তা ভয়ানক পানী ৰজাগাঁও এই এনেকুৱা ভয়ানক পানী মই দেখা নাই কিন্তু এতিয়া মই পানী দেখি মেখেলা কুচাই আহিবলৈ বাধ্যতা langkang lumpen kisungi po arada tum along district administration ahin penta birta ki en damji aphan pate bong damde lang pota birta ripdun long normalom so porphan birta amuington paiksena Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Micro Active, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XL Dio special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 9954 793905. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina mopi putat birtalong wangthulo. Dipu rongsopi power house adung dipu aroy langkithe jok langroy aray malom kido ahem lang kanglum. Langkithe pen hemrit kanglum ajok kido kitha kaphan kisung ko chetong nang riti.
Kidamtang pinangan ani pen RV ki thela pen RV ki jang kachimit medet pen ang parta pai ni pai hini aningwe RV ki the parpik ajok dipu rong sopiang bong kiliput dipu aroi lang ki the ajok dipu power house adung lang roi ari la pen angkang dai ajo malom lang ki the pen lang kang lu langkang lumajok pinangan ahor mukana hok dolu pusit chinidun lapen kedo kethak chutun chodang apanda sungnang luputa kisung ki photum ningje Abarim JJKSMI Pudhoram Singh Ronghang lapen Guwahati Karbi Student Boys Hostel Amuni Terlinson Ronghang atumpen patir piponsi pai ni phai ke thom ani Guwahati Rongsopi pen barsi kachiranga ajo hemlang kanglum arada tumaphan sang dali kijun alang lapen pen choi hai hui baguri relief camp along thondamsi flood relief camp amai kapadopona birta kar news sa hemalong birta nang pale Bagori Relief Camp alongan kapale jiaphan Karbi Lamar janalong chapar janabang puharlong bifang chosi alang litong aphan inthum dun pen flood relief camp alongan paledam lapen mai kapa doponalong alhuya man peng pen duar Bagori BDC chairman Sarkoi Rongphar Rod Cyclem bangatum Dhoniram Rongphar Mongol Singh Terang KSC Dima South District Committee Rob Kongchun Bang Waisong Terang lapen Bagori Flood Relief Camp Committee pen Mai Phunoren Singnar Kongchun Bang pi Mira Terang pi Klemra pet akithiki dingatum doan lapen penangan rongara datumta chetong dun Bagori Relief Camp along langkang loop pen kisung ke phora datum phan kerap kapajir damlong lake Mongol Singh Ronghang PACM JJ Enterprise Dogmoka Karbi Student Association Dima South District Committee Karbi Student Boys Hostel Guwahati Dhoromtu OC Borsing Terang atum kipi pajir dunajok alang litu aphan ninga klong pen churo parpik lola pen alang litu malong arna mahir jume padober nang pusi arna mahir jume hangpi ada pabirta pangkila pons kang tompeklo demi thakme kurwang thu